Kaseng Hill State People Democratic Party HSPDP kabadai kawai na kiseng sain pertai kabala rimba ha kajela kala pentem bakam shem larai ban kersan biang ya kaseng United Democratic Party UDP hakane ke election MP sitang samoy na Shillong parliamentary seat bala pentep ru bana kaliang ke HSPDP kam shem ladon kacing penkre na kabenta ban peniang yu kertong hakane ke election MP sitang samoy na kisembok jing pensai lengbau presiden ke HSPDP ubak KP Pangyang ulaong bakum ka parti ke belajudan bentalang bat ka United Democratic Party UDP haka kerteng jong ka Regional Democratic Alliance lane ka RDA haka sin ka baar jong ki election henry menta ka kenti kum ka parti kala kranshai baka namdan kano karai ban ai ka jingkersan yau kertong jong ka parti UDP Uteyu nong ilam ula benrap ru baka parti kalakwa ban peniang dalau jong ukertong. Henry namar ka jing tmit kapor ka parti kamla su ban peniang kertong hakane ka election siteng samoy sya ka ying dorbar lok sabha. Laong ru bawat la ka parti kamla su ban peniang kertong. Henry kum ka parti kalapen skam baka namdan kano karai ban kersan yu kertong jong ka parti UDP. Henry kum kinong yalam kin i ipat hakajing start kiway bakumnu kin jed yalau jong nong mikman. Banile election hakika election samai sitting samai naga banta ni ga MP Shillong parliamentary seat kata kade ka lingkot gi tu liang jami bede pa uta candidate ni ban pemilihan kali ka election hot ka ajing syangi don hakane ka RDA terus kata ka parti juga te nilai ya kesanggu ya ka ya bukan ini jom ka UDP haka keteng jom ka RDA lah kumpacisin asin hakini ki election ki berada tenrai hakani ka kenti pada nak lihat parti kecongi ka krensai ba minom kesan yau kandidat jom ka UDP kenang ba pin lengkot ngan sia tu ya ka dau ka lomba nak kalian ka parti congi hadin bang le perkat sani ba ni lakwa kan men penien lo jong sembol mo lo jong sembol dalam jong parti te rataru ngim ya poi ha ka jinga su menang ha ka RDA te ka ba ru nilai persang ru ba lada kan ya bianglang ya ki parti ka RDA kan long he bang ru do komon sembol dia keniru persang dia keren ambil ke jinga persak mut ke jinga kuat cuma kita kumkan parti dia kataru insyaallah syuban penbaik marga kalong ru le sia ka po ka ba lingkot na kalian ka UDP ru kala nang ba di candidate ki pandian baik na parti ke chungki tengi ya candidate ni common candidate tengi ya keren berada ka basuk da ka ba sumtu pada yang toka RDA kan ne kan sa markan baik dalam ta ki larger issue jong ka state hi berapa way tebe yau candidate yang mentahi ni marba ngimyo lat ban ya baik ba tengi ni shahi ba ya mentah ni nom dong yo candidate ladehi ba ni nom yeng lang ru ha ka jia kesan lang ku menswa yo candidate jong ka UDP kalian ka parti halo kan ru ni ba sani ba namar bangin don candidate namar ngim ya mon ru tau common candidate te ni masih ba ya kena kam ni su ni halong ku balong neutral we kalian mo ba ya kena kam ni saya selok ni ru ha ka start chongki nong yalam ni saya thu ya kena syaki saka party functionaries haki district level haki constituency level ba haki private unit jo ka party ba ka ha ka start ke chongki kumno ban kersan nong ni MP ha ka election namar ni yolat su ban peni lo jong ketong ni la jong sembol jong parti menta kampak don bat no ban no ke jinge kren ban kersan le ban kersan ni lu ni bat scam ya kata ka jinge perkat ba bangim don su kan di le jong te kum ko parti ni somrai ban ai ke jinge kersan ni no ten rei ni i aga jing start jong ki no yalam ki nong trei ki jong ka parti la ha ka district level dan ki konstitusi level
tangba datang ita iwe ban ya bulang yu ju ban ya yang lang yu ju kandidat naganika baka penmi nagaliang chong UDP berengi kelemdon batalang agak keti mila don lang bos kata